Nado kapor kulong kuma, kikimir kikpa, kijusling bagkintu, ya kamensim, way by way kikon jongki, la kidai kikantay, ni kidai kishinram. Bakin nang kumno banyad banyeng, katkum kaagor kaburang ukon kasi, nang bagkinday banle kikam kamulan, ni kikam kay, bakin yo kajingkir kuno blay, nado menta badhado lawe. Man kapor, kikimiya kikpa, kijusling jukrawe la kikon kikti, bat kidaong kukon. Barabor, pidai bandayat, tibriyo dayat tiblay. Tulong kibajam nur, mapasyang yala kajingim, bat yala kajinglong, tunakam madakar. Dominant ban kamay kahok, wat malian banle, lendas moto, baki jingtmo baro kin baslalo. Yo pauran ay hakabakado. Tulong ki kibatip kur kibatip ha, bat kibatip priyo tiblay. Kikon kilas ngap bat kilabat ikiktian iya kikin sineng jang kikimikik pa. Bat kapuan kalayado iki bat pendab ila kikamram. Yad halinti banlay sineng ha. Klet uyo iya kaway kathaylot lamarway ulaong. Kajing babriyo la biyang. Kadur la pum. Kathaylop dur kathaysong kya hae ng siyang kongka. Kaprathating ang padyusyang siya kumaka. Kun hangpa pagsiyam kagande banyo iya ka. But bran ulit tayo siya iya. Ulalet banyak hana banyak param. Bat lagi kibiyag ikpa, ya kaay kaba ulaya siyam, bat kaway kathay samla, kaba jemnod, kathay samla, kaba babriyo, kaba isyong kya, kaba isyong kun, kaba umpa jusyam siya hasla batay, kajing babriyo kumaka. Ulaong, ang tip siyo kung nungan berkat, na siyo ubid, bala siyo jing iyat siya yaka. Bakin iet, hado men siyang panuay. Daukway jing iet kisdang bante, hado kindapoy bang kuay, hadwaro blay. Sobha ban penne ek to jing thap ti ge jong phi lada phi ban hat ba kanne kata masa go bia I kanne bakan kanne ge ki ban sa jing manum ta jong phi
Tingi kuwa ik bagin tentep lu syaphi. Baik ini kiriam ki bet baro ya ki bagi yo i. Lapen bet penbiang da ikong kin jailin na du diwan. Kanongklu Handloom Weavers and Multiple Purpose Cooperative Society Diwan Limited. Lasdangnya ka nadu usnem. Kat kendai spa nyo punyo. But hadu menta ki members ki don riu hongut. Kinong kit kam kilong i secretary ikong Kinjailin Marsing, President ilong ikong Dorothy Malay. Kani ko society kadon hapo kasnong Diwan Umden Rad Nongtlu Riboy District. To ay kajing thapti ya kani ko society nadut nabhoy kilawan shali banyaban peni gini kiriam. Idan la kajong kajakathan rindia bat kidukan di ha kayo umden. Ki members jong kani ka society ki penmi ya ki chan rindia ki bapaka da kaba ki rishwa ya uknyang rindia. Ki tipnem ya karong ban penmi hai kini ki chan idi ki rong ki balak ki pendenkam da ki jingthong jingtabi. Kum karong stem ki pendenkam da Ushin Rai. Oh in ai kajing thapti